نهاست خوازم ام بحثا روشا كردين ازدي بكن بتايبتي پشتی شر داعش سال 2014 دما کو داعش ایریشی سرشنگاله کر کارساتک لپای خواهشت حتی روژا ایرو بردوامه برینین وان حتی روژا ایرو نهاتنه پیچان ام دکارم ببیجن از لگل کسایتک کجوی روژه و هول دده برینن گلکان جوان بپیچه گوتو بیجه بکم برئیس پروفسور دکتور ایلهان کزلهان کود همان دمی در ریوبری بشا در ناسی الزانینگه ها دهو که یشی نها الاستودیو لگل منه دکتور تبخیر هاتی استخوازم هم ج سدما هاتنا ویا وی جاری دست پی بکن مثلا اف دو سه روژن هون لدهو که بون سدما هاتنا و وی جاریش بو چی بو نهال علی خمپا گلک طلبه مهنک و پرورده بونه و خلاص کردن نهال ناو وان خمپا ده آریکاریا ملتن این کو نخوشین تراما بتایبتی ازدیاد کن هیه لیم دبین حوجه جی کو زانکو جی گرد دای ملت خوبه جبر به باریکاریا دولت آلمانیا ناو سر ناو زانکو ده که هم خوازن سنتر کی نخوشین درونی شنگاله بکن گریدای زانینگه ها دهو لیل شنگال لیل شنگاله به در فتح انحال شنگال مروف تشتکی وهاب راستین هاج برویج مدرس پیکر من ها کسی خواهرتن ایکو باندشتا زانی بین ایزانه نه مجیوانه که من هم مدرس پیکر امان پرورده دکن لدهو که پشتی پرورده کرنه کو علی اولکاری مشکل درنه که امی برنور لی اولکاری مشکل هي يعني بروبلم ها هي اللي ام هيفيت كن على سنوني عن جيكي وسا ام كاربن اريكاريه كي تشي بكن و او كسن كونها اي كوجبو ما بشغلن ان خوشن الدكتور بخوش هناك جوان اصلي وان شنغالنا يعني هرم ناس كن قلما ماستر خو خلاص خلقي ويدرنا جبر وجه او جي باشتر تزانن و باريكاريا ما و باريكاريا زانكو دو که ام باور نشكي بيوسا كوم نزيكي قالي خو بنديسا دكتور من بهيستون آماده کاریا کنفرانس که جیتگن دمکدن و لدهو که لدار که ناف دولتیه چیه چارچوبه یا و کنفرانسی هونه ده بحثات چه بکن و جکیجان ولاتان و میوانی و هبن بله 16 و 17 هیوا 11 لزانکو دهو که کنگره که نابنتوی چه دکن نه حتی نهایی ندیاره نه حتی نهایی قبول کرده ورنج 8 دولت کستین هم تخوازن به مجار به هر باخفن يعني قالك لأمريكا لأوروبا قالك نخشين دروني كوتشوا قابل ورن علاج كرن هنا أو برصدكن يعني أو تشتكي الوريد شكرنا بأخافتني بعلاج بتشتندني جبو كورستان أرنينا أنا أرنينا هر وهاجي أم تخوازن تختورن ما لكلنا البان ما إن دروني وإن أبناء دولتي بيجيجنا هودنا نهامه گله کسان جعفری خبینه و که رواندا مثلا کوان بخوای جنوسید در باز کریه ج کوسوو گله پیسپورتین کوان جنوسید در باز کریه نهاج زن کوه یا لیویف لمبک بجنج اوکراینه او کس نه نوا شردن نوا روسیا و اوکراینه ده تجربه وان چون وان بینه داره بود یک پیوندی که باش نوا زنستانی می ایل کردستانی زن کوه دو که کردستانی گشتی و ادناف دولتی ده چه ببه دكتور تراوماين ما وكا كرت وين ملتي دن دكارن يعني ريان جار سريا وانجي همان ميثود بن يعني ميثود تينا جوهرتن وجبركو برسكريكين ماجي بله بله شو مجار جايبه يعني علي كولتوري جلك جوهرتنه علي اولي جلك هي ام دیروکا کردا تایبتی دبینن گو گلک خرکرن و جسونی درباس کردن جنفشه درباسی نفشه دبه یعنی نه مثلا که مثلا چاخی داعش چی بو عن انفال چی بو یعنی کم دیرو که برنج گلیه زینان درس میج محبت یه جبارزان همو وکه که زنجیره که به هر گریدای هفدنن او تاثیر سر نفشن دنت که علی موزیکی مرد زانه علی استرانه علی چیروکن علی دیروکیه لی ام تخوازن زانی بنجید خونه ده در باست بنابه یعنی کملاتک تقریبا اوا 1000 سال نوا به آستنگی ده به نوا باندشته به خون آنی دی ان آت گوهرتن آنای گوهرتن دوی باوریه دن هم علی کلینه که اصلا دست بکریه بزنکوی یا کانادا یا هنگ کنگ اسرائیل تل آویو و ایمل آلمانیا اما دست بکریه آلمانیا هم تقریبا امی 1000 کسی خون آوان بگیرن و همه ببینید که گوهرتن هیتنه و هبت
دێ دیارکردن کو نه تەنێ ئالێ گوتنەیە ڕاستی هەنگی خون جی تێ گوهارتن سەر vê meselên travma evî cara yekemîn êl dinyayê ku em karibin îspat bikin ku tişek sebem werne Kurdistanê em dixwazin Kurdistanê jî vê lêkolînê devam bikin lê 5-6 kes em dixwazin vê lêkolînê beşdar دکتۆر هەری داوی وە gelek kes ji vir birin qurbaniyên Daişê we birin Almanya ji bo çareserkirinê rewşa wan niha çawa ye berev başbûnê diçe Rasem ve 8 sala li wê derê ne gelek lêkolîn em ser wan çêdikin ka baş têdve başçine ber ku hikûmet dixwaze zanî ve pêşketin heyetine ku proje pêşketî be û dixwazin proje wisa dewletên denê jî çêbikin belkî dîsa em Kurdistanê jî em dixwazin tiştekî wisa devam bikin mejwan pirsî sedî notu dido dibêjin baş em hatine verê me doktorê xwe alê derûnî me ew kiriye mesela niha teqrîben 45 kes zewcî ne zarokê wan hene diçine dibistanê medrese gelek wan kesa niha zankoyê dixwînin yani projeyeke serketî bû heta yek kesekî nexwe kuştiye ne zerarek daye xwe û hêviyeke nû ji bo wan çêbe ji bo pêşerojê ku karibin vê travmayê jiyana xwe devam bikin yani cenabê wan dizanin tiştê hatî serê wan gelek zahmetê ku heta meriv tê bigihîje çi hatî serê wan lê dîsa jî qeweteke xwezayî li gel wan heye ew qeweteke xwezayî hêvî dide wan ku jiyana xwe karibin devam bikin em jî alîkariya wan dikin ku vê rêçê devam bikin gelek projeyên we hene ji bo şingal bi taybetî û ji bo koçberên şingalê jî yên ku li parêzgeha Duhokê ne niha çil ber we ye tiştê nêzik li gel Almana jî hûn kar dikin projeyeke nihal berdestê we heye ku hûn kar li ser dikin zankoya Duhokê em dixwazin mastera xwe devam bikin ku dîsa jî sala were dîsa jî sî kesî em dîsa bikirin ku karibin masaya psîkoterapî û travmayê devam bikin ya dömin ya kuş bu min şahsi jî gelek pêwîst e meseleke hesteye şahsîtî ya insaniye und dizanin gelek kecên êzî ku ketin destên Daişê bi zarokman ji alê Daişiyan yani bavê wan zarokan çekdarên Daişê ne yani em nabêjin bav lê ew zarok çêbûne ancak belku bav mirov parêz e bav mirov dayika meriv tecavüz nake an tişedinê nake lê rast e ew kes niha astengiyeke gelek mezin de yani gelek êzdî dibêjin dev ji wan zaroka berdin tenê werin lê dîsa jî dayîke hinek hene dixwazin gel wan bimînin em dêjin ew kesê ku dixwazin gel zarokê xwe bimînin li Kurdistanê û li Iraqê gelek derfeteke wan e jiyan mayîn tune problem hene alê dînî heye alê civakî heye gelek problem hene ji ber wê em dixwazin niha bernameke dinê çêbikin barîkariya dewleta Alman ku em karin hejmarekê dîsa bibine Almanya ku karin li wê derê hem alê derûnî hem jî azadî û serbestî bijîn hejmara wa zêde ye hejmara wan teqrîba êkum îstatîk destê me dihêt teqrîben 240 heta 300 kes hene dayîk û zarok be dayîk û zarok bi hevre gelekî spas dikim bi rêz Profesör Doktor İlhan Kızılhan Profesorê derûnnasiyê ye di heman demê de jî rêveberê beşa derûnnasiyê yê zanîngeha Duhokê ye tu mêvanê me bû zor spas spas dikim